Saha sire andoydu eygetiger. Ütü günnen radyanı isteçiler. Saha sire andoydu eygetiger biri oçarıttaq tarıtını isteğer. Anıgı siber söngötün tuhanan jiya oloron, andoyda ras bunluktargar oloror, bir doydulaqtar bıtın kıtta kepsiti bitin salgı bit. Ol kurdu beri bir büyüngü ılcıta, Kıtay Народный Республикатыттан Мира Ушканова. Ütü günnen Mira, beribis sağlanıtıgar beyeng tuskунан, qantan törüttəqqin, qanны öğrenmetiň, tuğ edeleğin tuğunan kapsirger kürdühübün. Ütü günenen gündüztäçiler. Beyem tuğunan kapsir bolaq buna saqahirten törüttəqpin, 2-4 sıltan bu manna Kıtayga dalan korak kolarovun. Dalan diyen, dalni diyen uçat tılıttan öskəbittil. Jonun tuğunan kapsir bolaqqa iyem saqa, Nurba Malkaya, ağam Kıtay, Jilin provinsiyatından törüttəq ete. Jukusıga törəbitimde bollar Malkayga oskola minine olur butum. Ondan kelin bolana qatas selenetler göğen kelbipit, ondan bolana bastıgı klaska qatas oskola terbar butum, nutçı klahagar. Ondan kelin bolana Якутская городская коммерческая школа ден билген, Ягыл ден аттақ Якутский городской лицей ден осколаға веренем мен онны бетер битим. Келин фияға английскийга кир битим, верақпинен английский тыл бас чытабын. Онтан болана үйрәкпин Жукусыга битерен бараммын манна Кытайга кәлбиппит кәргәминен Григорий Максимовтен билген ультрамарафонец киннин бирге үйрәкпитен битерен барамманна кәлән Кытай тылын үйрәппит. Билден турар бәем бу агам тылын үйрәтекпин барардым кырардыкпиттен тогадык канатын Кытай биллер буллады. Нучалы аксаннак таңарарды жиннак Кытай буллады. Олем булланы латын бараммын жабы. Манна Кытайга кәлән Кытай тылын бағылықпын бағыбытым. Билен боланы 2-4 сылтан манна оларабын. Онна сақа диаспора в Китае манна общественной түмсі әме представитель бола хыджабын. Посол, детчилер, народный дипломат ден аты меха берелер. Очоғына ағаң дойду туар тиен олары біккенді. Мира ән қасты журналга представителінен үлегері біккен. Бұл журналар қастылынан тақсалары, оны қаннық қайысқалақтары. Билеген Хаста журнал представитель Лялиби Манна, Россия и Китай, Большая Евразия, Новый шелковый путь, Великий чайный путь. Он надатыттар, урут холобра, английский дытакар, Focus on Dalian ден, Focus на Daлян ден учалыта, журнал барыта. Ите амбастаны пит журналларым, икки тылга таккалар нучалы онна Кытайды, отон Focus on Dalian ден урут Кытайды онна английский дытакар журналлар этилер. Онны болланы мен Кытай культуратын туһунан английскийді хүрер этим. Бу журналларга саха серин, кен историятын, культуратын сырдатар материаллар тақсаллар дуа. Ити Россия и Китай ден журналга мен сақахирин туһунан хүрячыбын. Дни Якутии в Пекине, дни Якутии в Китае ден тан арас статьялары киллер хатыбын сақам серин туһунан. Бем төрөп дойдум боллазе. Ол ехим боллана ол Focus on Dalian да английский журналга эмион киллер ачыбын сақахирин туһунан статьялары. Билигин элбах сахатчы томук сиддеригер, олыгер Кытайга ми үйренеллер, оны үлелилер. Бу дойду эдер жон тугунан тардарай. Оны кенлер сайдаларгар ханнык гахтары берер дейсаныгыны. Эги билерги полу Кытай андай туттан кәлбит ссылкалары, адрестары блокируйдур. Тоға дедекін бәйтін жонон қарыстыр. Тас дойдуга арас-арас куахан номастар таққаллар, онна куахан әрді болуда. Оғылыру, бортулур, номастар таққалдар. Олейін болғаны интернет границатын хабаллар, биремелерін онна барабаққа бәлерін дойдуларын сайыннаралдар. Инфраструктура ден олыс сайды бұд сире бұл манна Кытайга. Олейін болғаны сақа оғылар манна кәләнлер, үйренелер, үйренен бараннар, дойдуларғар төнненлер, бәлерін сақа ерін сайыннарықтарын. Билигин Кытайга барта электронное приложение WeChat ден аттах. Тас дойдугу WhatsApp тебе куртук болан барам Кытай эрекені. WeChat, оны WeChat'нан андойдуну кытта сетімнях. Онна қатшына бе бартанды бар, қатшынан сразу төлігін. Таксиин олығын бартан ол бішакка бар. Сақа оғылары онна балылар. Тоғы Кытай тылын өрдектерін ады дені. Тоғы дедаққына тылы өретен барандар тәңе ақсыр қықтақ болалар. Улуу Кытай боллады, улахан дойду, олеген боланы беге сақа бұтсері территорията улаханда болалар кие аяқ боллады. Олеген боланы олар манна Кытайға кәлен өренен барандар дойдуларға төнненлер, бәлерін дойдуларын сақа серин сайыннарар боллақтырады.
Мира маны таһанан кытайга эн саха диаспоратыгар киен кабааннаа хүрени таган. Диаспора өлөтүн туһунан кепсиргер көрдөбү. Саха диаспоратын туһунан кепсир боллакка тон төкөлләреннән сылайы ыгыктары ыдаатыбыт. Сахалар үксә Пекинга онна харбинга баллар олен икки коракка ытабыт. Бу олорор сибердәләңгә билеген булган Порт-Артур ден урут Лишун ден Порт-Артур ден корат билеген булган дәлән корат микрорайоны онна саха хәргәтен турар булып. Кым кагаты кытта, ситим медиа бөлөгө кытта. Сөп. Биги республикат бастыгы президенты Михаил Ефимович Николаев 2006 сыллакка Восточное измерение ден атта бүтүн андодутага общественный терилтен терибите. Бу терилте саха серин оны Кытай кардыларга сыгын сайдытыгар улахан солтата туактысаныгыны. Михаил Ефимович Николаев Саха республикатын бастакы президента биге олықпытығар кылата ден олысда улахан. Мина столбар курутун кинигелер аталлар, холобара восточный вектор в устойчивом развитии России ден киниге, эбетер моя Якутия в глобальном мире ден киниге. Мин манна кыдай голорон гарахаттары көрістақпіне курутун ол кинигелер ахаммын, индивидуальный консультация убы курдук хананабын. Кини сурайбут кинигелере бихеха олуста ден көмөлһөллөр. Николаев Михаил Ефимович бихеха импульс курдук кинигелерин белехтир. Оны агаммыт бихеге бәбит дойдубутун сайыннарабыт. Онна андайдуге эйени таргатабыт. Мира жебе билинге кемге барыбытын толгутар бу проху береркенабын. Бу андойдуна тияктау курдугай мабыт коронавирус Кытайдан сагаламбыта. Ол гынан баран билиген ихя балыгыняр сымнагас курдук. Билеген коронавирус балыгыны тахымнабыт да боллар. Бихеге тахажыты карбытырхин бир маска кетебит. Быйыл улуу кый 15 сылла. Ол ихин холобро дебитер олорон да боллар онлайн бессмертный полк ыппыт. Кытайдарга улуу кыйлара 3 сентября ытыллар, онны багар быйыл эме онлайн бессмертный полк болга Кытайдарга. Тоғы дейді қына сердиге кыттыбы жонлар әлбәқ болақтырады. Олгынан баран кинлерге хебеске хойуска курдук улахан парад ытылы бат әбет. Билеген болана хаңа жа круглай дата болбут Кытайга. Быйыл атыржақ ыйыгар багар сағариттен кадеттар калектері ден әренебит. Оны коронавирус балағынында қайдақ боларын білер кықпыт халық. Мира бүтехекке бәйін бир дойдулақтаргар тугу бағарың етей. Бир дойдулақтар бар тирердем әті улахан ағардені келен ер бірағниктарынан. Онна бүгін Кытайды тыл бастаммыт сақа кығын үнкүйті ден ұрыны біліқтекпен барабын. Мияха подпев калабыт ол ата Гуан Хэни суты буден. Кені Кытайга төрәбіт монгол.下方茫茫北海水的正香，撒哈姑娘的俊俏面庞红的就像朝霞一样。你看她那舞动的模样，脚步轻盈和那漂亮，这位姑娘让人动心，就像夜莺在歌唱。这个洁白的好地方，我要再次来观赏。为了看到翩翩起舞的美丽的撒哈姑娘，这个洁白的好地方，我要再次来观赏。为了看到翩翩起舞的美丽的撒哈姑娘，你看她那舞动的模样，和着节拍头在摇晃，在她头上雪花飘扬，就像一群白鸥飞翔，在那茫茫雪地上面留下驯鹿的点点迹象。皎洁的月亮闪闪发光，驯鹿身上泛银光。这个洁白的好地方，我要再次来观赏。为了看到翩翩起舞的美丽的撒哈姑娘，这个洁白的好地方，我要再次来观赏。为了看到翩翩起舞的美丽的撒哈姑娘。
寒冷的冰层下方，茫茫北海水的真相，高高天空洒下星光，如同钻石照在地上。静静的月夜闪烁荧光，撒哈姑娘跳舞歌唱，古老的地球伴着姑娘一起跳舞多欢畅。这个洁白的好地方，我要再次来观赏。为了看到翩翩秋的美丽的撒哈姑娘，这个洁白的好地方，我要再次来观赏。为了看到翩翩秋的美丽的撒哈姑娘。Мира бүгүн биһи бери битер кыттыбыккар мактанабыт, уонна икки дойдуну сибэстирүлэҕэр өссө саҥа саҕахтары ситиһиилери баҕарабыт. Радионун истээчилерге санатабын, бүгүн биһи студиябытыгар Куяр ситиминен ыраах Кытайга олорор, Кытайга саха диаспоратын активиһа, Кытай нуччу тылынан тахса сурунаалар беристибиителлере Мира Ушканова ылдьыттаата. Берини белемнээтлер Екатерина Голикова, уонна Галина Жиндринская. Көрсөкка дери. Саха сире андойду эйгетигер.